Hello. Sana all tolong. Good morning, everyone. Hello. Just another day. Thank you for the thumbs up. Hi, everyone. Wait. Ang sandig dira-dira di tayo dyan sa ro. Sa samila pa pa lang. Sa ro lang. Ay, nagsister pa. Hi, Lafong. Good morning, Lafong me. Lafong. Hi, Riga. Sure, good morning. Good morning. Hello. Oh, God. Thank you for the thumbs up. Huh? Baby po, yes. Lubak. Okay. Thank you for the thumbs up, guys. Hello. Say hi. Say hi. Hello. Good morning. Elsival, hello, beautiful. Thank you, Elsival. Cheryl, cross legs, can see up your shirt. Okay. Sorry. Since another day and May kapag pa ba sila? Si Tita Mami, o sana all. Maram pa ako. Dapat talaga mag-ano talaga, beauty rest. Tita Mami. Kailangan ko mag-beauty rest. Beauty rest. Hello. Mag-pick up na ko, Tita Mami. Di ba naman ka mag-make up? Grabe ko na istorya doon kung sino ha. Mami, may mami kapso ka, Tita Mami. Ano mo siya? Kalabanan mo. Si Madeline. Madeline ano? Olikino. Ano pa? Si Jennifer. Jennifer. W ha? Mga matibay yun ang kalaban ko. Thank you po.
Ay, matikto kita, As. Anirog sa di, As. Matikto kita, anirog sa di, Ayaw ka mo na tulo ni Rarata. matikto kita. Oo. Una-una si Rapa, sunod ikaw. Kaya una si Tita Mami, okay ka mo. Oo. Hi, thank you, Rodrigo, for always come here. God bless. What are you doing? Ah, night there now. You're going to sleep na? Thank you for the thumbs up. La la la. Like and subscribe, friend. So beautiful woman, Filipina. Thank you, Rodrigo. Like and subscribe, friends. To click on screen, like, or my friends, subscribe to the channel, please. Go like, please. Thank you, Rodrigo, for always joining here. Thank you so much. La, la, la. Tipon. Thank you for supporting, guys. Thank you so much, Rodrigo. Beautiful dance that. Yes. Star Paul. Abang ni Claire, lalanato. Si Ugi, yung ko na po eh. Nagpapag ko na ayan na ayan. Dito lang ka. Magalit daw. Ay, hindi ka sa magalit daw. Ang galit ko. Pakalitan na ng isa buka. Masakit sa akin. Ay! Saga naman ang matambayan po, pangbayan. Kaya wala ko na anuhan. Kaya minsan, wala ko na wala ko na tutuda. Kaya ano, itag-itag matuwan, ginawa naman sa isang pansang gabis ko na gasolina. Asang gabis mo yun mo. Ang pakandiyan, tas doon. Magano ko po na kasi sinalima, katagod tayo, itag-itag kaya ano man na hayo, wala ka murabot na hayo. Nagrawin mo na ito, mabupat na. Thank you for the thumbs up. Yes. Thank you. Ah, thank you. Oh my God, thank you. Thank you sa nag-yes.
Thank you so much for voting me. Ah, yes, thank you. Ah, no. I know snow. Thank you for yes. Mama. Charge. Lobat. 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 Two bots na. Thank you for watching. Kanakabili na dili. Sang darating. Ang mga salita. Sa imong ko pala, sa imong ko ngayon kasi, sobra ini, pero hindi na ko ba naman magpakala. Thank you for the thumbs up. Ga, ay ano ga? Lafang! Kana didi. Rotation. Coffee. Wait. Gana. Ayaw, ayaw. Lafang. Alayo man ang hulugan mo. Ay, basta ito na paghanap singkating ko. Ang isip ko na talaga. Mawin to, oo. Sabi ko, kaya ba nagkapunta ako? Mama, nagkapagatan. Vote Sheryl, yes, beautiful. Thank you for voting, Elsie Val. Thank you for vote. Thank you for the vote. Yes, someone vote me.
Thank you so much. Sige, pagkasabi niya, ano na pagkatawag ko. Mga symptoms na baga, mga matiyan siya, kaya ano, baga, sabi ko kasi, si Iris ako sa pag ano sabi ko, tama na. Saan ako, bakit? Ano na ako, init ay maligang to. Huwag nagsisisi, huwag laging may kasalanan. Sa gising sa umaga, sermon ng almusal, bago pumasok sa eskwela. Ang pag nangatira, ang hulog. Thank you. Hope and pray somewhere in your heart you're always still. Yeah. There's wooden chains protect you. Are you Maalikmata ka pero tapos sa taon, matakanan mo yan. Iwas ka sa na, oo, sa pag-pag ka, pag-anuan. Kahit ito rin ang bata. Pagto si mama daw magpapalabas. Talagang pamamahiya po. Ay, kuya po. Namamarit na. Kaya maibawang saro-saro ay ang bata. Mga kung ano, gusto pa. Ibaha man talaga ang saro ang bata. Ha? Ibaha man ang saro ang Kung bata. ano yung sabi sa dali, mama. Gusto ko nga yun, nakatulog ko. Nung kaya pa saan mapulispunta eh. Hindi kaya mo noon. Ano, tititi sa dambo, ano ko? Hindi ako pwede mag-ano, hanggang. Grabe ba sa Diyos kung saan? Thank you for the thumbs up. Your internet is slow. It keeps freezing. Ah, okay. Sayo kita. Sayo na kita. Come on. Sayo kita. Sabihin mo lang ano. Ana. Sabihin mo na. Ha? Ikaw po, baby. Still freezing. Still freezing. Ay, ayun na, mainiton. Mainit, baby. Opo. No, okay. La la la. Good morning, Queen Sheryl. Thank you.
Chester Hexon. Oh my god. Can you vote? Yes, you vote. Can you vote? Ah, yes, yes. I'm gonna be win. I'm one of the candidates for Mother Queen now. I feel I'm a queen. Nagpasok na si Nini. Thank you for supporting, guys. Thank you. Yes. Yes. If anyone join me here, can you vote? Thank you. Oh yes. Young Tongsi, come to see you again. Yes. Welcome back. Oh my god, too long. Young Tongsi. Thank you for joining me here. Congratulations there. Oh, 75 now. Yay! Thank you, Sir Chester Hexan. How are you, Yang Tang Z? Yang Tang Z? Hello, everyone, for watching here. It's free for vote. It's free to vote. Thank you. Thank you for the thumbs up. Karaming doon sa bagay may pakatupan ako. I went back to... Ayaw, Ash! Nagla-live si tita. Ah, ba dyan? I went back to my motherland. Ano? Ba? 2 days ago. So I have come to see my beautiful sister for a long time. For a long time, me, I'm doing live and I'm busy to work here every day. Busy to work at home, yes. I can understand a little bit of what you say, but I can understand 70% of it. What a pity. I said me here. I'm doing live every day here on YouTube, and I'm busy at work. And busy at work
And here at home. Yan, sayang sa babae, na wala na nila yung nagkakanto yun. Papa? Bibiran pa! Kana dide! Ah, oo. Ang aka-apat lang. Hindi, pag walang klase, di. Naman. Oo. Ano ka, bukod to? Di ba iba din video? Video. Ay, di ganun ba? Sun Ini ba? Ini ada, oh. Ah, hindi yan, stapler. Oh, hindi yung sabot nga. Hindi? Kasi pagsulat sa aming dalawa. yung mga nagkakalilis, mayroon na lang sa iyo. Aking May masulat na sinanda sinta, mo. ikaw na ang pahaman. Alin sa diyan sa ano, ang sa tao, ganyan. Dire tao niyo. Ano yung ko? Kasi ba, ay, oo, sa iyo, iniha. Tao niya, kaya ka na. Uwa, bilit sa ako. Ay, hindi ano sa tao. Tapos pag makuha sa nila, mag-ihatag bili sa iyo. Uwa. Ano ba? Hindi, tas dito. Claim number. Claim number. Ticket number. Tapos claim number. If you reply to me in English, I can use translation software. I go to other countries by translation. Pag maklik, bubutangan nila. Okay. I can type my own live. That's why I speak English. Ay. I respond the comments here by talking. Not I can't write my own live. I don't know why. What country are you in? I'm here in the Philippines. I'm from Philippines. If you reply to me in English, I can use translation software. I go to other countries by translation software. If you can speak Chinese, I can understand. If you speak some Chinese, I speak Tagalog and English. Marilisan yung phone. Dire, iban sa inyo. Masulat ako. Sulat ang number.
Tapos pag nasulatan mo, dito na yun sa, ano, sa inumon. Oo. Some I'm from China. I like to travel around. I like outdoor sports. Wow. Me too. I like travel. I am a nature lover. Travel nature. Sun darating ang mga salita na nanggagaling sa aking dalawa. Oo. Mamay na, ano pala sa araw na. Oo. Pero, di ba pwede na mag-aabay yung pero diri, ano sa madaling araw ay mga alas 12, ano naman lang sa ulo. So, grabe ba tamo? Oo, alas ko pa ako ano. Eh, nano sa pagkuha, hindi ka pwede ka oo. Maano ka sa pag-aan sa inuman ha. Yun o, di ka talaga makayari. Kung makayari, di yan. I'm okay. How old are you? Young Tong Zoe? Zo? How old are you? I'm 40 years old. Kahit nakaulo na ako. My goodness. Pangarap ko ang ibigin ka. At sa... Ay, may meeting pala mamaya, no? Baka makahadok mag-attend. Baka makahadok man mag-attend. Ako liwat ang busan obligasyon. Diri ka man makabuwa kay maaram ahapot at mahapot pa pag San darating mag-salita. Ay, ano? Think siya ng bot. Bot? Bot. Pag mas magsabi ka magsayo man na diri nagtalagay na ano ni Rai. Hike. Pag may pindahay. Wala mo na perminan ano perminan atin sa hindi. Wala. Ano? Oo. What country are you in? Can you reply me in English? I want to go to your country to play. I reply you in English.
but you don't understand. I am from Philippines. Philippines. I am from Philippines. Hi, A Junior. Morning to. Have a beautiful day. Thank you. Same to you. Thank you for the 6 people in the house and the 6 thumbs up. Yang Tungzu, I said I am from Philippines. I reply it in English. I speak English. I can do right my own live here, the comment section. I don't know why. I can find uh nice outfit today. Thank you. What's up? Thank you, A Junior. Thank you so much. Hi, Steven. Good morning, Cheryl. Hi. Can you vote me if I deserve to be a mother queen? Thank you. I want to know. Good morning, Steven. Thank you so much for joining here my live on YouTube. Thank you so much. Good morning. Motor na lang ini. Buhay lang. Oh, naglanat na si Jazz. Ang pasay si Jazz. I can Sinta. What's your plan today? After live, I cook food for lunch. After lunch, I'm going to work. I need to work. Pasuhay ng duwa. Forever young, I wanna be forever young. What's your plans today? What it means? Tim, you write Chinese. What's your plan today? Then at night, then after work, afternoon, I preparing food for dinner. Then after, I doing live again here on YouTube. Hope you always join, guys. Then after that, preparing going to work. I going to sleep. I told him where you live. Okay, thank you, my team. I will try to join. Hope you join. Hope you have a wonderful day. Thank you, Steven. Thank you so much. Yeah, 6 votes now. Ah, thank you guys. 83%. I'm happy.
Thank you for the thumbs up po. Thank you so much. Ikaw, sa iyo na lang. Saan darating ang mga salita? Kaibigan, kumasa ba siya? It's so sad. Kuchi 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 kucha. Mabisita. May bisita sa mansion. Welcome to mansion. Ano? Ano ang kanya? Ikan basing? Sa August 1. Kinuha ka ganito din na rawala. Ito na Ano lang. sa kuste? Katampi sa inyo. Ay, ano na. Ano ko? Pinipinsin sa sandalin. Pambugbog. Tapos, balikan mo. Mama. Bunto ka? Ako? Oo. Doon pa ano? Pakakaon pa. Matabli ka? Ano ko lugan sige mo? Pinit, magulang. Ako, ay, ano mo kay Balang Tapos ka ni Mama. Tabi ka? ay, mo kay nakanang payat. Ayun, oy. Ang tagpira sa daan sa'yo. Lahat mo lang yun. Ilang kung tita rin sa ibig mo. Ah. Oy! Come on guys, double tap your skin. Thank you my team. Thank you for the votes. Oh, 86%. I'm happy. Como ba? I found a love for me, darling, just dive right in. Follow my lead. Ako na pa eh. Kay ano ko sa bakal ko. Hi Johnny Espiga. Hello, Sir Johnny. Where are you from? Hi, where are you from? Come on, double tap. Thank you, my team. Thank you po. Ako na pa eh.
Hindi lang sa imo kang pakusulan. Atap papay, nagkakalangaw ka papay atap. Ito na may gusto eh. Ay, ano man kayo naman? Hindi mo sumagad na namin sa Facebook. Sa Gaspin pala. Nalata yun. Sayo? Tapos mau tulong. Hindi na pali mo na bukasan? Bukan daw yun eh. Hindi ka may binakal mo? Sabah. Gigil ako. It's not busy. If it's not busy in the next 5 minutes, then prepare for work. Hi, Golden Pizza, yes. Patagtago mo pa ang pagkaon mo. Hain. Sorry. Sorry, man. Ito ha. Tago-tago Ay. mo. Di mo matatago. Ay, where is that your daughter? No, she's my niece. Ay, she's my, my niece. Ay, Grace. Di ba, in-irog ko sa, biscuit, sabi niya, patago-tago ka pa sa pagkaon mo. Pagmuna mo di ko na imod. Oh, sorry, man. Sabi ko, hain. Yada bagahong. Oh my God, dabang. Ate yung ibo. No. She's my niece. Golden, can you vote? Thank you. If it's not busy. She's too cute. Yes. Ayaw. Cute like me. Aday. Ow. Di ka man English. Di, English ang nag-ano. Sure, you are still sick. Oh, okay po. Okay. I'm still sick. Wag daw ko kayo. I'm still sick na. Ay, sorry. I'm still sick. Sorry. All in your face. Thank you. Come check. Kumasaba. Thank you. Who's voting me? Thank you, guys. Kumasaba. Itapos na. Anda ka, nagbabag ilang paghalit na naman. Sarap pa. Nakabandi ko kayo. Iwan ang Maligaw man at mawala ikutan sa kawalan dahil thank you, guys. Evermore, I wanna be forevermore.
Thank you for the thumbs up. 7 thumbs up, guys. Thank you so much. Mm. Maligaw man at mawala. Oh my god, thank you, Baba. Oh my goodness. Parang like, doon na ako. Thank you for 7 people in the house. Thank you so much. Hi, oh my, 60 Sheryl. Hi, hi, Tita Stefan. How are you, Tita? Where's Tita? Can you vote, Tita? Vote me, please. Oh, maligaw man. Thank you for voting me. Tita is cleaning. Ah, okay. Yes. 80% now. I did vote. Yes, thank you, Tito. I'm candidate for Mother Queen this coming August 1. The canvassing. Many contests. If anyone to donate, very much welcome. Any amount is accepted. Thank you. Alright. Thank you. Thank you for thumbs up. Thank you, guys. Thank you. Morning, Big Boy TV. Hi. Good morning, then. Good morning, Big Boy TV. Morning po. Good morning sa'yo din. Kumusta? Oh, maligaw man at mawala. Ah, bibing. Uy, ino. Ikaw ako eh. Umikot pa sa kawalan. Thank you so much for voting me, guys. Ah, voting me. Thank you sa nagbo-vote. Salamat. Thank you so much. And if anyone wants to if anyone wants to donate, you can send it
to my people and with a message from who is it from, so she can put who it's from in the envelope. Thank you, my team. Parang bangko. Bibi, malawak yun ang order. Hindi ka na. Mm. Thank you guys. Eat thumbs up. Ren, tayo muna tayo. Ako na tayo muna ko. Tayo na tayo. Nag-bodo. Nag-bodo daw. Ay, boy, ano na parang budot na ikaw, budot. Kanan, oo, basketball. Kumani ka na, magsayo ka muna. Hoy! Tayo ka na, tayo. Budot, kanan tayo. Budot ka na, budot. Ay, si Kadere. Ay, si Kadere. We are doing it this way because I have people and she doesn't yet, but I promise she will get it. She will get it. Thank you, my team. Oh, maligaw man. At, oh my God, 9 votes na. Thank you guys. Thank you so much. Umikot man sa kawalan dahil and you are okay with doing it this way, yes or no? Who asking? Me or who? Yes, it's okay for me. Sheryl, yes, it's okay for me. I have no bank account. That's why. If I have bank account or people, why not? Coconut. I have no bank account. I only have Gcash. Zero balance. Gcash is zero balance. I like your singing. Thank you. Thank you, Steven. Din. Ay, di man break, bra. Hello. 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 Sarado mo na agad. I like you singing. Thank you, Steven. Steven. Upo. Kuya ko, tabis. Sabi mas, hi, Sir Steven. Say hi. Ah, say hi. Hello. Uncle Tim. Hi, Uncle Tim. Say hi. Say hi, Uncle Tim. Say hi, Uncle Tim. Titi Steven. Stephen. Hi, hello. Hello, say hi. Hello. Sorry. I'm still sick. Hello ko. Yeah, I'm sorry, my love. May love ka na, dito. Sino dito? Ay, ang papa ni Kuya. Tito Richard. Team. Tito Richard. Team. May asawa ka na, Tito.
po. Oh, maligaw man. Tita! Po. Himo ko doon. Himo. Pamayaman Guys, nag-chill Tita! ko. How? Tita! Pamayaman kita na gumawa ka sa iskambol kaya gabi ang init ngayon. Yes. We sell scramble. Bakal ka ha. Yeah. Mainit. Yes. Bye. Bye-bye. She's calling. The schedule is afternoon. Every afternoon. The schedule. She's going to school every afternoon here. She's 4 years old. Okay. Thank you for the thumbs up. Thank you po. Goodness. Good work, mom. Good work, mom. Guys, please tap your center screen to send Cheryl's likes and also subscribe if you haven't yet. Thank you, team. Oh, maligaw man. Umikot man sa kawalan ko. Thank you, 7 people in the house. Salamat. At mawala, umikot na sa kawalan dahil Bye-bye. Thank you so much, guys, for joining me here. God bless. See you later. See you tonight. Every day. Thank you. Bye-bye, guys. Love you all.